Vanja Novaković, Likovni elementi, web aplikacija 2019. godina. Rad Likovni elementi je edukativna, interaktivna i inkluzivna web aplikacija. Sastoji se iz dva dela, teorijskog koji korisnike upoznaje sa osnovnim likovnim elementima i radne sveske gde korisnici mogu da crtaju uz pomoć veštačke inteligencije. Ova web aplikacija je namenjena za pomoćno sredstvo u nastavi, ali ima i šire primene. Nakon što korisnik počne da crta i odabere određeni oblik, veštačka inteligencija reaguje tako što pokazuje nekoliko mogućih daljih poteza. Crtež se može kreirati samostalno ili uz pomoć veštačke inteligencije koja daje različita rešenja i neguje raznolik pristup crtanju. Likovni elementi su pristupačni svima, osobama sa senzornim smetnjama, osobama sa teškoćama u učenju ili komunikacijskim poteškoćama.